Ngilasenda semndenini wakithi waMantungwa uba angikhethe nami ngizobona indaba enkulu kangaka ekhona emhlabeni. Ngicale ke ngimqosela umfowethu ube ngisiza ehlathi sobukhosi nako bayingcwele bonke ngamaphushana abekhona. Amen. Lolu thando ke esathanda ngalo angazi ukuthi singalifanisa nani phansi kwemthunzi welanga. Ukhona okuyathiwa ukhona uthando kodwa lihambe inkamuke nelikhandwayo. Ukhona esikwazi ukuyikhandela kona phela ukuthi ngithandwe kodwa kuhambe futhi kuyephela phakathi. Phela ikhulu leminyaka sihlezi nalo manje bokugama lenkosi. Noma senzeka izinto ebheka le nale ngeke sisole ke thina kuphela kodwa uNkulunkulu akaza sole ukuthi akenzanga kahle. Njengoba ngikhona ngiyacela ke enkosini enkulu yaseKuphakameni ukuba njoba ingikhombile ngomuno ngikhulume lokho okuthandwa yiyo. Amen. Ngoba enyangeni ezidlule mhlambe enhlanu iyake yathi angiguqela ngakhuluma ke ngithi ngiyakhuluma nami kodwa kwathi ngilapha Ebuhleni ngase ngiphelelwa umaya ngase ngiyofuna ke ngabathi ngiyifuna inyama lapha ngaze ngayithola ngase ngiya kumshozi la kumdluli ukuthi hey madoda naku akenenza ikashane elikhomba cha hamba kwasishi zokuthola khona ngiyofika lapha ngiyalithola ithi inkosazana hawu ukhumalo wena Mfundisi kubayebe uthi ngiboni uthingo lokuthethisa lithi likunikile umbhobho lathi khuluma wena ukhulumanga usho ukuthi ngakhuluma okwami kwasala okwakhe kodwa uma sengifuna kwezami ngoba asiprofit mali bogama lenkosi asisho ukuthi ayiphola 3 4 indaba ithi cha kuyafika nje ngaphakathi emoyeni ukhulume mali kanti ukhuluma kolokuthunyoshe. Ngakhulumile ukuthi sithe siselinda yathi inkosi esesihlalweni bayabhala emaphepheni bayakhuluma nasemsakazweni kodwa mina angisho lutho ngibheka uShembe kuphela. Ngakusho ngokwesibili okwangokufukuka nabayicala ukukhuluma ngesaba ukukhuluma ngoba kwakuthinta udatshana esathi sikhuluma nomunye umfundisi kwaqhamuka omunye umfundisi kwase kuba khona ukukhuluma ongazange bekuhle ukuthi awu nale demoni manje ngesaba ukukhuluma ngoba ngacabanga ukuthi uzathi ngishumayela ngaye ngoba ngimzwile esho njalo. Ngiyacela ke namhla uNkulunkulu konke lokho athandile ukuthi sikuzwe angiphe kona. Ngicela nje ngengoma 180 noma verse amabili noma mathathu akazi. Wazani nongozi wazani
kodwa wena ungabo khuluma izwi elingaye ngoba uma ukhuluma izwi elingaye uthinta noShembe ngoba uShembe wasithanda uthi noma sewonile ahlale noma kusezipheni noma kusozwane mawuthawu nanga uthi bani usuthi uShembe ngakho befanele njengoba inkosi ayithe asingasho lutho bonke lesukushoyo ngabangale sinegala sizibiziwe thina sodumisa uNkulunkulu akusho ukuthi asizothi ngale kunje obani banje siyafana nabo uthi uma ufika abantu bebelwa bethukana athomye kuthana ndoke nawe futhi ungalekelela ubani ngoba bayafana lobabili asilandele izwi uthi uJesu bafundi bakhe uma ningithanda gcinani imiyalo yami leli izwi ukuthi ningasho lutho phosisho kanjani ukuba obani ba ukuthi nokuthi ngicela ukwedlula ke lapho ngicela ukuthi ngisho ukuthi njengoba besizohambeni lwasezulwini ngonyaka ka1962 sasigubha umgwaqo ophoshwayo emfuleni okhuphayo uya eNtabeni ngakabikho isakhandela kahulumeni wafika insizwa yakhola ngale kwentaba engathatha uNazaretha yathi awu yazi ngiyathanda nami ukuba ngibe nani kodwa manje angitholisisi kahle ngoba amabandla amaningi akhe izinza amasonto kodwa manje uShembe wahlangana nje yena wase eyakethi yakhe inkolo enkonzo iyoya eNtabeni sesithi hayi nkosana lokhu okubonayo kukhona abantu abaqhamuka indawo zonke amagumbomano omhlaba ngoba lento elisuyibona la ilotshiwe hayi ukuthi uShembe wayisukela nje wakhethi ukuthi yakhe inkonzo iye eNtabeni ngase sithi akuhlale phansi safunda incwadi Intshumayelo 1 verse 9 ngicela unyangifundele majesikhathi ke singalimali ngoba mhlambe ngizawukhuluma ngele kanti ngikhuluma kwabo ungathanda uThixo kodwa bengifisa bangikhuluma ukuthandwa uThixo oseyithola ifundi akekho okwake futhi okwake kwenziwa kuyakwenziwa futhi okwake kwenzeka kuyakwenziwa futhi akukho kusha phansi kwelanga khona into okungashiwo ngayo bheka into lensizwa yayikhuluma nje yayibuka naye eThawu lento kwenziwa uShembe la kulezwe lakithi asifike eNtabeni nje ayikazi bekhona ithi incwadi kawengazi naye ukuthi kwakukhona ngale endoni yabo maNkosi ngakubusisa uthi hawu kanti kulotshiwe uthothathu ukhonza nabo kodwa abasichazeli lutho siyasibone yiko ukuhlakanipha kwe ngisizeni ke ngithatheni ngisenkosini ngiyayithanda inkolo kodwa hayi ugwaya ufuna ukuhlukana nami samthatha ke mase sibusisiwe samsenkosini yathi inkosi ke inkosi kubusise uzoyeka ugwaye sathe sibonana wathi ngawudelelo langa malokugama lenkosi njengoba silapha sisibuko sika Shembe nezwi kaShembe uthi uJesu mina lokukhanya kwezwe akukhanya ukukhanya phambi kwabantu babona imisebenzi elungile bamdumisa uNkulunkulu emlandelayo asenze njalo maNazaretha emhleni yakwaIsrayeli njengoba seyishila incwadi kwakwenzeka lokho ukuba abantu njalo kube khona isikhathi abazakhuphuka baye eNtabeni nakona kulotshiwe Intshumayelo 2 ngicela ngifundele uMfundisi sheshe bakusikhathi kasikho
bangisize lapha akukho uShembe asenzise kona okungekho embhalweni. Uma sikhuluma senza siyamvulela umuntu. Amen. Akafunde seyithobile. Mshumayelo. Ngithi enhlizweni yami Mshumayelo uya. This one. Oh. Ukhola bemphameko. Ethi ngenzuzo zogcina abantu bawambele entabeni kaNkulunkulu. Bayomemana bathozani sikhuphuke entabeni kaNkulunkulu. Ayosifundisa ngezindlela zakhe siyahamba emendweni yakhe. Lo uhamba ke wafika kanjalo besambileke siye khona njengoba nenye insizwa obakulahleke imbongolo kubo. Samuel 10. Samuel wathabatha umfuma wamafutha wawathela ekhanda lakhe wamanga wathi angokuba uJehova egqobile ukuba ube inkosi yefa lakhe na. Nxa umukile kimi namhla uyakufumana abantu ababili ethuleni likaRakheli ezweni lakwaBenjamini ezenza bayakuthi kuwe izimbongolo owayakuzifuna zitholiwe. Bheka uyihlo ukhoshiwe izimbongolo ukhalela wena uthi ngiyakwenza njani ngomntanami. Uyakudlula khona uye phambili ufike eLyoni laseThabori. Lapho uyakufumana abantu abathathu bekhuphukela kuThixo eBethel. Omunye ephethe amazinyane amathathu embuzi, omunye ephethe izinkwa ezintathu, omunye ephethe igabha lewayini. Bawubingelela bakunike izinkwa ezimbili uyakuzamukela ezandleni zabo. Emva kwalokho uyakufika entabeni kaThixo lapho likhona ikamu lamaFiliste. Uzakuthi nxa ufikile emzini uyakuhlangana nebandla labaprofeti besha endaweni ephakamileyo. Udlula phambi kwabo uGubhu nenkoshiso nesigubhu nomthingo beprofeta. Umoya kaJehova uyakweshela uyaprofeta nabo uphendulwe ube omunye umuntu. Amen. Babe sentabeni laba bantu kwakuyiwa entabeni. Angazi ke mase sifike entabeni mkhulumi ngiyekhona mhlawumbe ngiloqili kodwa kulensizwa kuthiwe wathiwa mase ifikile yamukele omukelayo iyokwesha entabeni ingasesiyo lo muntu eyi kodwa uyobe sewomunye umuntu. Angazi noma ukuthi bethi kunjalo la. Angazi noma kunjalo. Sibuya-ke khona entabeni besefuna uJehova sibethi imthwalo wethu esisindayo ngoba walo uShembe wathi ngeselwe isisindo esezono zami nezabazali bami bashiyekile. Lapha emhlabeni akukho uShembe. Kuphela kuba silungise lawo maqala nezono ezenziwa ngobaba mkhulu nobaba. Njengoba ngilapha ngangicelile siphuma kwamthethwa ngangithathe ukuye ekhaya. Ngangefuna indlela ngoba uthe ngolunyulanga kwafika umdlalo osele wasezivuma umfundisi la ngokhona la ehamba nomntwana abacha bayabona babandisela bona ngathi ngawo nami nginenkinga. Ngangilungisela nje lana. Ngangibonela bathi hayi njengoba sila nje uShembe wathi uma sifika endaweni sibofuna ukuthi ubani ophethe la singaveli nje siye kulowo muzi kwezwakala bekhona amaNazaretha la. Size lapha ke kuba ke sizokubikela kuMamangala mawuzwa kuthiwa besikhombe khona umfundisi wasezivume. Ngithe cha nathi khona inkinga lenginayo.
uShembe umbusisile madongama lenkosi kodwa chitheke ezandleni abantu engibaphethe emsebenzini ngiyaba induni impimpi yabelu ngoba phela uma unduni ube impimpi ngelanga basi lo Joseph nayifuna sebenza ngokuxoxa yena angithi impimpi manje abafana engibaphethe banezinto ezinhle baneimoto ezinhle kodwa mangenza mina incwadi kwa KFC kwakuseBIC ngihola kakhulu nabafana kodwa sami isicelo kuyabhala ukuthi not approved uthi asimukelekile ezabafana engibaphethe cha yilo ngifeba ngibonele kuko ngoba la akushuleke ayikho into eshuleke la kulomusa la kulesihlalo sobukhosi yathi inyanga ezulu lapha siphansi yathi la kulotafula akukho ucela ungakutholi bawo yake ake ngesikhathi usethi ke umntwana lo ogane umdalo ososizivuma lo sithi ukhumalo usukhumalo wena ngathi waqale wabheda ngiyamazi umkhulu nogogo ubaba nomama ngiyabazi wabona ukuthi ngiyadinga ngisheshe ngisondeleke ngoba naye umdlalo sowayengalibona edlala imali uma bezodlala ngihamba lapha ekhaya kababa wena usukhumalo umbatha phezeminyaka engase yaze ngagana ngaba nabantwana babize bakakhumalo ngokufisha ngesikhathi ke bese ngibuya kuyanda njani ilokhu ilunguso wena umkhulu wakho azange amlobole ugogo wakho abazange bashade ngakho indoda ehlezi nenkosikazi engashadile nayo akusona ingane zakhe zabo abayithola ezakha konkosikazi nangu nayibobo 92 ngashada ngoJune 15 1955 lo bethi Khumalo kanti asikali Khumalo la mfowethu semambatheni ngenze njani ngoba lento okhuluma ngayo manje yenze kubaba ongizalayo engakazalwa ngizobathola phi labo bantu uma uShembe ethanda into zakho ziyalunga nguthango lwesine ngaletha insizwa la onyazi lwezulu baba lenkosana akuswela ngo2005 2006 kube manje uyafunda imphumela yakhe mihle kakhulu wayetshela ukuthi ke uzawuthola ibhazari ubaqhubeke ke ngamsa ke othi ngelathi inkosi ufuna ukufundela umthetho wakhe wathi ke ufuna ukuba unjiniyera kodwa awusiyabadinga unjiniyera abethi mase nomlimi wathi zakhe uze naye ngizomsiza awusajabula wahamba zalo umncane kodwa kwathi egcineni laso siyakusanike khona abaphethe bathi no ngeke kwenzeke waye indawo kodwa ngeke kulunge egcineni yaboza uthingo lenkosi lathi uphuyisho wathi umfana ukhona lathola ngikhona labheka le labheka le lathi abantu bayazenza izinto ezimbi emhlabeni kanti ukhuluma nje lo mfana ucisha benje ngapha ngcono ke mina naye isibongo akhula ngaso nahamba ngaso efunda indawo zonke akusiko sikayise uyise wangena komunye umuzi weindoda waganga washiya lo mntwana ngolosine yake mhlawumbe ngiyambika enkosini lithi inkosi pho akulungiswa ngani awu abasekho bakhona odadewethu uthi bona odadewethu abakulungiseli ngani hambe ilungiswe lento izolo ekseni ubethozwa ufika ntambama sibe naye la Mfundisi siyaxolisa engisaphumelela la mantombazane engashayela edrobheni athi noma ngabe kuthiwa izinto ziyafana ngwakubo uyise wakhe umfowabo onguyise wala mantombazane wazi wahamba emhlabeni ethi ngathi ngingane bathi awukakithi wena
Sakhamba isawaza hayi ngimaba kuthi siyakhuluma. Ziyashiya kodwa wena lesibongo sibinza sangalinda kusona sakho unwakithi. Ezolo ke ntambama sengishaya ukuthi hayi sebethumela ukuthi ke sasuke enkosini. Namhlanje bazofika ngesonto kuzokhulunywa le ndaba yami ukuze ngigezeke. Inkosi ithe mayithi akulungiswa ngani ngangenela ngathi baba unina mayikhuluma le ndaba uvuka amalangabe ngafuna ukumtshela umntwana kwenzekani. Bomama hayi emzini obaba siyakhile inyembe zesikhona manje ezabantwana abafuna izibongo zabo bangayitholi. Kodwa mase befike phambi kwakho Nkosi kuyalunga. Njoba nawe basemhlanganweni nje manje ukuthi le nto eyenzeka ingagezwa kanjani ukuze ngoba ube phambi kwenkosi yasezulwini kwenyazi wezulu. Simenyiwe sonke emagumbini omani omhlaba sibizela le ndaba sibizele inhlangakazi. Sifikile phakathi kwamasango umuzi wengcwele bangathi khona kuyaleka hayi nokho ngoba uNkulunkulu emphule ethanda ba siphume sihambe lo hambo kwagcina kwenzekile. Amen. Noma kukhona lo naloka osafuna sekucela siqentethelele enkosini uma sicabanga sawubopha umphongolo sazi ukuzophuma ngesonto ekuseni hayi kwabona ukuthi hayi khona kunjalo umsobluko mathatha umunye bagcotsha hayi nangoba kusonqandile njoba lapho sokunyakazela manje ukuthi ngathi khanje senze njani ngomphongolo. Wamphendula ubaba wathi batshele ukuthi abahlale belungile. Uthe ngo-11 bathiwa sihambe siyobopha ziyaphuma izitsha emva kwedini. Sizokwenza hey ngabathinta abashumayeli. Nanda. Hey manje sihambe siyobopha. Lithi ziyaphuma ngehanja. Kanjani? Hayi ngeke sabuza bakwethu. Asiye khona. Sahamba la fakwafu. Ngo4 yathi insimbi lapha ekhombi. Amemeza umuntu ufika kanje athi sibekosi kanje balunga abantu. Hayi sangene eGetsemane. Themba singene eGetsemane. Awula ngene unyazi bezulu balonga ngale Nkosi. Niyalibona emafotweni balonga ngale. La ngese ngomunye umuntu. Alizela asho lathi ngiyinkingi. Ngiyinkingi. La ngeke lesikhiphe egumbi balonga ngale Nkosi. Amen. Ngale foto kho. Yaphuma nathi unyazi lasezulwini. Sasingeke sifike ethempeleni. Wasekunye udayi. Ongena abantu sebezidumbu lapha. Kodwa saphuma lo nyazi sasafika ethempeleni. Owathi ngemabala singenile wathi ngeke bajike basema sajika lasafika enkosini yaseMaqadini. Bathi sizolala khona. We amaNazaretha uma efuna into yawo ungeke wavimba. Athi asilali. Ngisanta lapho mizwe uhlale lathi niyawuphumula lapho nizwa khona ukukhathala. Lasinike igunya ukuthi noma singedlula sobe asonanga. Afika ke enkosini enkulu yamaqadi. Sacela ke sawubeka umpholo yathandaza. Awu ndalo zithe siyedlula hawu. Kodwa nsalali khanda bezitha sokushintsha shintshile lapho. Hayi kulungile ke yathandaza inkosi saphuma malunga amaleko. Manga process bangazibhekani wash ngo11 sasikhona sasingena engolweni malunga amalenkosi. Isikashana hawo
lo silingana nayo ushozi wafika kuba yebo yasibiza inkosi sishiye kushenje nayi inkosi izosibona ukuthi sihambe kanjani ngiyabona uthando ngake ezweni angazi saya ke yafika yabuza sihambe kanjani osemakhosi sihambe kahle akho umkhathazela ngoba hayi lutho ngosemakhosi yathi ngiyabonga kodwa ke shows imphathele kahle ikhehla la malogama lenkosi umoya usho njalo hayi umuntu angizongibiza ngekhehla ubaba kuthiwa angikhehlezeli ubaba ongaziyo ukuthi ukhehlezela kuphi savula ke sawulala ke ehomis malogama lenkosi hayi ke kuhamba kwayaneba nokukhuluma kwabanje kodwa ikhipha izwi balalela abantu kusukulalela kusukwelulekwa bamuthi noma sebetho niyabona lapha ngentaba ngithi maye khohlwani intaba thina size emhlangano ithi inkosi umhlangano la uNkulunkulu omkhulu ziyasuka ingane leva cross phambi kweNewcastle eMpumalanga zize emhlanganweni enhlangakazi uma ukukhulu bukaShembe isanda kuphendwa lensizwa ibiqonye yethu lemakhishi isithatha ke lo bebe naye emakhishi cha ngoba ngifuna ulandele ngifuna ube umngami hamba uyobona lenkonzo kanti useyekufeni mabefika ngo2 lapha enhlangakazi tata kusi ayi kuphula tethu bebe pake imoto ukuthi ngone balali bawubone ekseni iprivate base bengena ke bawalalisa amaseat makhiyama zakhala ibhama kuzengani manje isikashana wafika amaphoyisa ayigadile ukuthi thina ngamaphepha namanga athi sithuthelane nabo ngizibhamu jasiphethe uNkulunkulu asiphethe ibhamu siphethe uNkulunkulu nenza lapha nini cha besifuna umhlangano wasebuhleni besazi ukuthi uza entabeni manje masifika la siyadutshulwa manje bathi yini enibadukulayo cha zakhomba izimbobo zenhlamvu nasi 5 kodwa neyodwa yathi inkosana lo neyodwa yathinta inkosazana bathi befika ekuseni lapha ngo5 ehomis bengilanza le ndaba ngathi hawu wazi wamkhulu Shembe bezobhekana nami ke sentatulula konke lokhu ngikubuzelela lena kodwa Shembe wasimula isandla sakhe masafika khona naye wambabaza ongaphezulu konke ilezo ndaba esibuya nazo ezinhle kanti akukhona uzayo yezani nonke zizwe naselibasiwe siyalotha wemthwalo yabantu umgezwe izono zabantu kodwa okuthekala ulizwi izilakho ukuthi uthini kuwe ziyawugezeka ke kancane emuva ngayifuna le ndaba ukuthi nayi lenkosikazi ithi ngokumbathe uma uphambi kwaShembe wolalela uma enikeza abantu inkonzo la khona insizwa la esontweni esikhuluma indaba yakho Ubwazi uthatha bamtshelile. Yiko sengacela nje ukuthi mangifika la engigijima khona, kungcono ngifike sokumenyeza isonto.
ngoba ungathi phakathi gibele umuntu ethi ngimphathe shezi nobani hayi uShembe akabhozi kodwa uyakhuluma kodwa ukhuluma ngathi uyithathe yonke indaba umuntu uyibeka ukuthi hayi bamtshela hayi ngeke ngolunsuku evakasio khona indoda sikhoza ncansibo leko umshumalo umdlanga manje uqela abantwana ngabatholi samsenkosini yathi inkosi inyanga yezulu uzamthola umthaselinda uzamthola umntwana kodwa ngaligubni ikhanda baba uJuly baba uAugust baba uSeptember lothi ngane yasihlekisa ngaye emasokuhlezi eplazini wadala abantu banoNkulunkulu bangithengisa nje into sesake ningabonanga uphi umntwana ndlanga manje bamhleke bonke abantu ukhona ndlanga manje wasangithinta hayi phela sinesiguqo malonke amali enkosi sinoNkulunkulu okhona ongalala ongozeli ongathengwa ngamali kwasho ukuthi wembili bafika ukukhulula wathi phuthuma khona uyozwa le ndaba lomuntu nampela ngaphuthuma khona udlanga amandla ke ubusiseki wathi bayasibona uma qhamuka umuntu umNazaretha wayehedwa le ndawo wayebona uShembe qobo lapho maqhamuka umNazaretha wahalalisa afeseme egcekeni asasadilika ngase ngithi kuyena hamba phela uyocela unkosikazi ungazi ukuthi ngihambise ngizile emadadeni bese elwa nawe uloku uzwisa ukhumalo nje wena awubona ukhumathi wadla amathe emizini yabantu basho njalo kanti kuqhusha uShembe hlupha isikhathi ngabe yakhuluma sahamba saya khona sathi masifika khona ayashopha ngamakhosikazi asiboba phatha kahle Semsulu uhlezi yedwa indoda imshile ithi hayi angeke ngilibele umuntu ongazali mina ngisawufuna abantu abazalayo Jathi masiqhamuka yakhala inyembezi ukhambule isibongo le ndoda hayi uShembe wangithumile wathi mase sivala inkonzo wafika ukukhuluma engakwazanga nami kuba ngithethe inkosikazi yabona yekela ukukhala wena minyaka eza uShembe uzakunikeza umntwana womfana igama lakho uSipho hawu ngabona udlala amandla ebheka phansi ethi nomkhwenyana umtshali hamba emoto yakho ethi sesendleleni uthi hawu baba kodwa abantu behluphekile uvukhuluma nje kanje wena ngithi angazi Shembe mina wathi insukwana wafika incwadi evela kwandla ngamanye ibhala umkhokheli uthi ethi inkosi akutshele ukuthi umntwana seyamletha laphana kwakhambule kodwa uvinjwa amakhehla khona athi akwazi ukumnika umntwana engagaqila ekhaya ngabuyela esiguqweni Shembe nawe besho njani athandaza uthi uShembe thatha amakholwa uhambe uyetshela umakhehla ngomthandazo ukuthi le ngane kade ngayikhipha ezulwini angisakwazi ukubusela emuva abadedela ingane eyoqhaqa kwabo bakubone awunembala yakhulela inkosikazi yamthola umntwana womfana kwaba uSipho igama wasibiza bebonga ingane sathi safulathele kwafika incwadi sishonile ingane inyangeni yesihlanu osangikwazi ngobusuku sebethumela wahamba olinda bamvangeli kwandla ngamandla insukwana wabuyela ekhaya hayi waba mhle wamthola umntwana enyangeni yesihlanu wahamba umntwana hayi iyayimbi lento hayi sakuqa hayi bothandaza abanazaretha hayi umnandi ukuthongota angekho noyedwa umuntu owake walala bathi hawu ulale kahle nathi inkukhu
ukhona khona laptop ayikho tathathas feyana yanga yezulu yathamba ebuza le ndoda uthi lesikhathi sahluphekile ayizange yisho umlomo wayo yini ukuthi nimthole nje noma ngahamba kodwa kubonakala phela nami ngiyathola ngiyindoda uNkulunkulu landela unhliziyo khuluma kwakho ngenhliziyo nangengqondo yakho ngawathatha amakhola sashona khona ithi indoda angasho phela ngathi phela abafowethu abancane bangilama balengane anginangane akavele phela noma adluleke ngathi mnake uNkosi yezelinda ngafika ngathi baba wafika ngithamile le ndoda yavu ithi ke siwazi kamhloli balugama lenkosi ngokusholani lokho 10 rand hlawula awu wayikhip babuye bobabili bakhona ukulamana kwamanje ngogama lenkosi ukuhlupheka okwakho kudalwa uwe lebo thoyana ngisebenza emabhodweni awu Nkosi ngithethele ngiqedele indaba yayo sibizwa indoda yakwamyando osazi abathola abantwana kodwa bayashona uma ikhulelwe hamba kuminyaka emihlanu nyamalala singazisishonele safika wathiwa Khumalo mthandazeli ngathi bangemphula ethi uma kwaze kwakhuluma kwezilwane wathi hayi ungasitho umnike kaShembe kanje ngithi manifuna lapha usafa ubaba la ekhaya wafa ifoni yezanini wathi mgadeli umkakhe uhlala eThekwini isikhathi sonke ngoba ngiyayithanda indaba ngoba lezilwane nimgada kanjani Manje sesibona ukuthi nangu baba lothi amasi engathi kuyonakala bese athi umntana angiyeke lethi yagula uthi mgadele yonke leminyaka uma bengasasifuni phela sithele Njengoba nje ebiza uShembe nje usho kodwa akanifuni kodwa azane ngane thina uma sihlewile siswini sishaya sihamba hambani ke angizongikhuluma nani emva kwaloko wathola amaprints aphi uma indaba yakhe yalungila ifune lapho ekhona insizwe esikhulumayo mabonke amanenkosi into yayibe kuwe kodwa uyiconvicted khona insizwe evama ukukhuluma into khona insizwe entathu sengibela kule ndaba yonyazi yesu mabonke amanenkosi isikhathi siyangihlupha nangalimisi washikomela ngeke ngimela ngonyaka ethi lensizwe khona insizwa ezayishumala ivangeli kwenye indawo zihambe baphendula abantu ziyabuya basekho abantu bekale phansi futhi shumele baphenduka abantu zihambe ziyabuya hayi abasekho abantu bese lensizwa ukhona uSathane isihloko salensizwa yathi ungabe uyifuni into kude kanti khona kuwe Ayisho njalo insizwa ngakhulunywa eNazaretha Mabebuyela indawo wathi namahlashanyana ake siqike le ndoda lo Sathane lo uma bethi bahamba bathathu babona ukukhakhaza umlayo lapha mabephuthuma khona hawu sefo semali sashiya zigebeni bakhoshwa ukuthi bafuna uSathane onjani oqeda amakholwa uSathane wasengena inhliziyweni zabo wemali sesilambile awuhambe uthembudla wena lekhathi hamba bebefuna uSathane bantu bamkhoshi bahamba naye lekhathi hamba uSathane wakhe uthi mangabaphala laba imali ngabe ngedwa laba basele bathi uyazi lemali ningi mangabe sobabili singema kahle akathi mayifika simsuse sizohlukaniselana lapho mayithenga lowa sothenga iRed X uyamagundo uthi ngizathi kwami ukudla ngudlile ngokuningi banike lokho
onele tax baza kudla bafe imali yami awu khathesi cha madoda mfethu nobani ngudlile ukudla lapha ya lo bayisethe emunye ke wazathi mayefika nje ngizawushaya wonke igonile ngempela wathi maye faka abadingilize bamkhutlela bathi asekulungile mabethi bakaza wathi upresident mina ngishayana kaze ngishiwo umuntu mina ngamuka amathu bafa bobathatha yasala imali befuna usathana usathana ukhona sinonkulunkulu njengoba wesila so kuyashiwo ngolwesini Msombuluko yasho unyazi lwezulu luthi sizawuphuma ngo2 kusasa sesibuyele emuva nomphongolo datha kufa ngo2 ho angaze ngopass 1 lakala izulu lakhawu nani izulu laqina ngosemhlabeni malongama lenkosi ngacabanga ukuthi lizwi cha yekelana ukuhambisa lelihana wema sasinontombela yami sengabashumayeli malongama lenkosi silekelela kodj lalile bizwi uthanda lemiza laphesheya lapha babathi abashumayeli sasuthu lokhishizithe lotho ayazi enhlansuthi abazi bavela abashumayeli kwavela abambala abathwala kuphela nali izulu yeza yaphuma inkosazana iphuma lapha kubaba yezigijima athi nakubangcono ubaba uzothi yekelani izulu liyeza uma isayifi uthi ubaba sheshani untombela wazo imnyama shakuphi umiwahlaba abekho abashumayeli wathi phuma madlana ezitha lapha bethwele lashaya umbane ngaze ngubona wazi wayifuna indlela ekhuphukayo sathi masikhuphuka ngaphezulu ayicha lathi kwehla lapho kulanda ukuthi ungabe ucabanga lapha maliphuma ilizwi libuye lishintshe ho uma sesokhipha izina lina linjalo ngo2 lifungeneke ngiyathandaza manje uthandaza athi uyangena ushozi awusuka la ushaya umbani wasezulwini maya ho pelma lisilende njalo liyaduma nazi laduma lashaya umbani nje saphuma nazi zitanyana lashuka isikhathi safika lapha ethempeleni sayibeka izitshe ngacela ubaba Mathunjwa athi azothandaza uma ethandaza baba Mathunjwa lashaya umbane omkhulu omhlophe maya uzophuma ubani lowo wayetshela mina umuntu wasemhlabeni ukuthi anihambi nodwa ngikhona saphuma lina kunjalo asimbonge uNkulunkulu bonke esiyiko lesifihlile ithe incwadi kulela ndoda efuna imbongolo uyathi masufe phela profeti uyawushela umoya kaNkulunkulu uyokwehla nawe usuke omunye umuntu bengingakushe kithi sonke ukuthi konke esikuzozile uShembe sehle nako ziningi indaba ezake zenzeka ngoba izona ephisa abantu inkosikazi ngelilanga uMandla ngamandla uganile laphana uyaba uyagula uphethwe isisu wagana endaweni okwakushona udade wabo ekhulelwe base bemcela abazali ukuthi hamba uyobheka udadewenu uyogana lapho wavuma kodwa wagula ishumi leminyaka engakwazi ukudla ethi kahle futhi kubuye uma esefika phambi kwelanga liyabuza ilanga ukuthi ushade kanjani lapho uhlala khona wena uthi hayi ngalo nje uthi ilanga ngikhuluma ngalokho wena ugane endani kadadewenu owashona ekhulelwe ade namhlanje akhona manje azozona kimi
yeba khona hamba watshela ukuthi ovulakazi bayamazi vazi omude ufona kwesela benze konzo yangolosihlanu ubaba wakhe akhipha imbuzi ukuthi uTetithi uDadewenu oneshumi eminyaka ahambe emhlabeni awu baba wenze konzo ntambama yesabatha bayenze ekseni bayenze emini balindulana nathi bavuke ekseni bayenze uvuka nathi bahambe bangathi lutho kwakini leyo mbuzi ihlala idliwa yinoko uzophila yo bakwenza nempela kwaba njalo ngesonto ekseni bakuphi umthwalo bahamba uma sebehambile waqala ukudla inyama leyo langa waphila malongama lenkosi wothe semathathe sesukule eDumbe ngiyafika ngivele emsebenzini impilo yase izongikhathele ngiyayithiya phezu kombhede ekhaya ngiyalala ngangiphuma 6 number wathi ngo 9:30 kwangqongqoza umuntu efasteleni ngqongqongqongqo ngicala kwezimali ukuthi khona imoto emayo la isami manje ngiyabheka ngikhumbe bovu shaya efasteleni ngqongqo ubani lo yimi baphuma kwenze njani ukuthi angulande kubi lapho kwaMashaya akusaselele ukuthi umama wakhona hawu kwenze nje asasi nathi bephila imini yonke hayi nami ke papa abuze umkokeli usahamba futhi ingani uthawukhathele sorry mangifika nkosi ngazi malungaba lenkosi wangitshela mina uhlambisa wegroup wathi uma wami obuyitshela inkosikazi ukuthi uyahamba neclass futhi ngoba uzathi uma usuze ekhaya anqobe ingane ikhaya ingane abezothatha ibofu awufake emanzini agoqoze uyabuza kwesokwenza ikhaya ingane angazi ngiyabona ukuthi kukhona okungalungile esiswini sengilungisa amanzi ukuthi ake ngimbone umkhathe ngibone ukuthi mayebuya amanzi buyibovu awubheke uthela hamba njalo ungishiya nengane ikhipha igala akho ngane hawu ufika ngithi mayihamba mina ushamba ngalala uthi unasemini elinde mina emsebenzini egebengweni kuningi engakubala ushemba sengisize bona isikhathi asikho umdluli sengibuka kabi awangene ekhombeni hayi noma abe uthiwa u2 noma uthiwa ubani ngamtholela mi 24 hours iselula malungama lenkosi makuthiwa konakele ngale ngivuka ngiyithatha noma isikhathi sini liyane liyaduma ngoba uShembe wayengifuna wayelala emahlathini angadlile kodwa mina sengiyabusa hayi ngiyobusa kwenzayo mafika lapha hayi akusekho lutho so sikhwehlelanyana nje makuphela sona uhambe lo muntu amehlela asa hawu labantu bangizibe ngasekho hayi kodwa phela ukhonshe moya wakho awuzenkosi mawaphilisa abantu wakho unangoya wakho awuzenkosi namabaphilisa abantu moya wakho awuzenkosi nabaphilisa angona ukufa uyayisa lo uzofishisa ngithi nahawu uwemzeni uthi wangitethisa ingane kodwa akanginikani igama lengane manje ngale yangishopha lapha sikhona ile yangane uShembe athi abenze babelethisa bangafikazi bawuthandisa khona watete ethunile asiyazi indaba kaShembe uthi manje ziyakhona ingane ngale ziyabizwa ibiza ke mama ubani igama lami uma ngifika lethi yathanda ingane akavume sengiyambulala ke azoshuka ingane isiphe sobabili ngithi naye miyekeke sizokhona baMashaya bethi ingane yakho wabe siyavu ngathi ngiphuma wayesevukile
amaqala asuphayo thina besuphu Shembe ngifuna ubaba ngitshela impela ukuthi kwenziwa yini lo hayi nje akashaya umhlahla uShembe kodwa uyakhuluma nje njoba nginike inkonzo kwelilanga ngakhuluma ngeingane zami ezayishona ngimathe ngiyakhulumila ngithi ngoba bani mfana ngoba Khumalo ufana uKhumalo wayehlala la angane kanti ingane zami zachithekayo kwakukhona uGembe swazi umvangeli nangathi ngikhona ngoba kuyahanjwa madoda lo hlezi ukula kodwa ngayikhethela Nkosi yami liyaphela uthando likaShembe lingapheli phansi wamanzini la ngikhona emzini wakwaShopha ngayikhoma le ndaba lezi zingane uma sengihambile yakhona indodana yomvangeli uGembe wathi ayithane ziyamluma wathi ma elele wabona iduli ezintathu ziyakhuluma zithi kanti uKhumalo wayethini emvela kusha na awusilandi uzobona kahle walanda bona abantwana laba abahamba namanzi ema toilet hamba yoloko okuyishwi kodwa umoya usala khona lapha e-toilet hayi isikhathi esivuka baba Nkosi yamakhosi kodwa bengilanda uhambo lwethu lokuthi le ntaba le ayithiwa akusiyodwa namhlanje yasemandulo kodwa masiya kuyo sizozimisela sazi ukuthi silande ubungcwele uma bengilokhu nalokhu fanele nguyeke ngibuyele esivini lesifasesizweni siphezelile sapfika ekhayemzini wenkosi hamba namakhosi la ebesihlupheka nala sadla siyaqeda siphakela Nkosi yamaqadi ngoba nathi sesifile manje bongathi sizolala khona eManazaretha waba liphumanga lokuthi sekathi kwadume ikhola sesifuna kanti kuzindaba enkulu sesibathwesa ushoze sebathwesile umthwalo abawuthola abashumayeli ngezindwele nanto unyasi wezulu sekuhlangabezile lolu thando ngasikaphatha kanjani ubuzile umvangeli wasehomisi wathi lolu thando esiphezulwini fanele liphathe kanjani hamba namaphoyisa afike zajika amaphoyisa wayikhomba phambili wasikhola nje besikhole esikhiphe egumbini malongama lenkosi hamba phambi kwethu sasawungena ebuhleni malongama lenkosi sashoshwa ukuthi yimbumu sezaba semuva kwafuna sidlale egcekeni lapho malongama lenkosi simbonge uNkulunkulu sibone uthando lwakhe inkosi ibusesilayo baba Nkosi yamakhosi inkosi yakuthethelela ngoba nomdluli bese ngibuka kabi ngiyabona sengithatha indawo yakhe ngicela ngithethelele kodwa sekuninde sengibuyise ehlase ukhosi Nkosi yamakhosi siyabonga amazwi amnandi sophiwe Mfundisi wenkosi inkosi izimbusisa